khovel mun sang sanga thil thleng thar lian tham tak tak aw mek lain tuntuma hian India marchaka Manipur state chunga tharum thoa inti boinain angmong le thila thlan result dan tele azir cheng tu ten hanjir chianate report kanron pele don ani voin hi kumsang ni som nile pathum mei ni som le pariat ninga ni ania Rainbow Mizo channel thir tu le ngai thatu jong jong te in zawain chibai kan buk le thau a cheu ama sabera chuan ni jan lama khan chopchel takin chanchin thar kanron report ta India Supreme Court in thutluk na asiam chungchanga khan hrethiam lo kanom nolin hriata Manipur High Court single justice order alo chhuato kha India Supreme Court chuan thil diklo top khokani tin an hnola chumiom zia chu India Supreme Court hian Manipur State High Court in thutluk na alo siam to kha apom theilowani tina ani The Indian Express in tukin jinglam panga report unpack dan chuan Manipur High Court in thutluk na alo siam to le Manipur State Sarkar nena theluta Manipur State Sarkar hian Central Sarkar nena Scheduled Tribe status chu Meitei community te nena pek ani thaina turin nem nge na lo petura karle chunga anthon hi dan bitatanga thlir chuan thil diklo top khokani tin India Supreme Court hian thutluk na ansiamani Chief Justice of India D.Y. Chandrachud chuan Manipur State Sarkarin an state chunga boina thlengmek chungchanga report unpack hi apom vaklonin ahriat boka fresh status report ron pele turin ahriat tir boka fresh status ani chuan status tharber report peturin ahriat tir tina ani chung report unpack turjinga India Supreme Court in abei sei chu security state sarkarin akalpui dante he boinain anghong phak mipuite tranpuina unpack dan relief chungchang tele rehabilitation nun phung pangai taka anom le theina tura tranpuina le chom dolna unpack dan jongjong ta chu chip chair taka report tur le nunna chan anom le omlo te engzatin nge nunna chana engzatin nge liam tur om ti thlangin report kim chang tak India Supreme Court hian Manipur State Sarkar laka hian abei sei ani hebaka hian Manipur State ta boina chuaka hian Manipur State Sarkar chu middel angmaya apu deu niin alang boka heng boina hian political executive ta chuan anmit an hupsan turanilawa thil thleng jongjong mufia turin anmit anmeng turania blind eye middel angmain hanom turanilo ati Manipur State Sarkarin fresh status report unpack hun chung tur hi May nisom ni panhi tanga July nin hi chung hian Supreme Court hian an thelut ngai turani atia Chief Justice of India D.Y. Chandrachud hian asoi zeldan chuan hetiang hian state sarkar hian fresh status report hi ron pemasela law and order kan ko hi state mo phurna state subject ania Manipur State High Court in thutluk na asiama thilti diklo anei te chingfel le tura hun kan pek chung le a thilti mai jong jong te tile turin hun kan pea ti chuan he proceeding akal mek chung hi chuan kaini chuan chel din kan nei ridon lawa ma se independently in India Supreme Court just pathum thutna hian India Constitutional Court anti turang angte anlo ti thoi thaina turin kanhril chonga Constitutional Court hian thale dik anti angin anni hian ma anron la chunjom donani atibok mizoten politics ain rolani tia kan soifau thinang deu khan CIJ hian Manipur State Sarkar hian High Court he thil chungchang athlen ma hian political level thil tam tak loti ania hetianga politicized proceedings si trumdanga voi khatma thengle tolo turin kan duni atibok hebaka hian Chief Justice of India in order ati chua asoilan chiang tak mai chu kangai dan chuan he order Manipur State High Court in asiam hi stay ya ti khomwonri ani ngai karinga achan chu High Court in he thutluk na alosiam hi thil diklo hulhualani ati hemi chungchang hi India Supreme Court chuan angai thu takin ala serious lea serious taka kan thirna le kan enna ta hi kan chunjom zel donani atibok lekhabu kan cherang rang hian underline big kan nei thina chung kan chin chia an hnuaya kan rin ta chu kan ngai poimo big te ani thina The Indian Express chuan Supreme Court in he order ati chua hian underline pakhat anaya
chu High Court hian mi tu te mo hum hala recommend tur hian power thilti theina anei lowa hei hi presidential power ani ti hi underline in handa kulbok ani tikhan nimin lampanga India Supreme Court in hemi chungchanga thutluk na asiam dan chu kan hrethiam thokhat towa ingai photteang The Times of India chuan voin chun darsom patni Arik Market Khan Union Cabinet in reshuffle na athengani ti hanon reporta heile Supreme Court in nimin lama thuchu alo siam hian inzom nale inkung kaina anayani tia soizui na atam lebok nimin lama India Supreme Court in thutluk na alo siam towa hian Central Sarkar hi anlom vaklo nia soitu media trend khat anum nuala ti chuan voin lama hian The Times of India chuan Union Cabinet Minister te in thak thlengna le sik soina athenga India Prime Minister Narendra Modi chuan India President Chenna Rashtrapati Bhavana India President Draupadi Murmu hi avamubok ane The Times of India hian report anpek jaldan chuan Union Cabinet reshuffle hian Law Minister Tharatan Arjun Ram Meghwal chu voin ningania hian anruat thara ti chuan Union Law Minister ni na chalmek tu Kiren Rijiju chu Ministry of Art and Science Minister ni na chalthung turin anruat ani tin an report ani nimin maya Manipur state ta BJP sarkarin roverel dan le thil an kalpui dan chungchang te Manipur State High Court in thutluk na asiam dan chungchanga te India thu boiram na in sangber India Supreme Court in thutluk na siama order ati chuan nuwa voina hian Kiren Rijiju chu paithak niin Union Law Minister Thar Arjun Ram Meghwal chu da ani thu hanpong jarjui ngal hian Manipur State boina chungchanga nimina Supreme Court in hearing annaya thutluk na ansiam nen hian in kung kaina le inzom na engemo anei ngei anrin thu an soibok ane churin hlelna tizual tur chuan Union Law Minister an thak tak Kiren Rijiju hian Twitter kalplangin thu chua asiama ninale chanvo zom takmai Union Minister of Law and Justice kachal chungin Prime Minister zom tak Sri Narendra Modi chuan kongeng kima min kai khruai wangin achunga kalom hlea ka hriat dan chuan Mizom tak Chief Justice of India D.Y. Chandrachud le India Supreme Court Judge Zongjong te India Ramchung High Court Franga Chief Justice le Judge Zongjong te baka Judiciary Bench niamjok le Law Officer ho Zongjong ten min support na le min thlop na nasa takin an tilanga India khole tuitetan an service Zongjong te an na engkim mai chu thatakin an kalpui boka teng min thlop na Zongjong te wang hian kalom tak zetani ati Jakran English chuan Kiren Rijiju Law Minister hlui hian hetianga thuchu asiam hi thilmak tak ania Narendra Modi kai khroina hnuaya India rama BJP sarkar hian thil beisaile thil phut Kiren Rijiju lakai hian an nayanga Master Law Minister ani na angin danle thupek ken kona konga le thu buai remna chungchanga hian sarkar lai puin alaka rinna an hana le beisaina an nei ta chu tilho ting lovin India Supreme Court le High Court te danle khrai judiciary kai hnoi zongjonga te diktaka thil akal puita ka wangle ati hlotlen saktak lo wangin Prime Minister Narendra Modi le an party hian an ngai mota ani mai thayani antibok National Herald chuan India Supreme Court in Manipur state BJP sarkar in harsatna atomek chungchang le an state chunga boina chungchang te hearing naya thutluk na an siam hun kha nimin mai kha ania tichuana tuk voin mei nisom le pariata hian Union Law and Justice Minister chu thak zui ngal ania hei hi Manipur state boina chungchanga thil thleng rual pal nian soi tam tak ma se Manipur state sarkar le center lampangin thil thleng rual pal ani lawani tia an soi fiajinga khan Kiren Rijiju thak ani thut po hi thil thleng rual pal ani lo antile mai thaya ma se hei hi thil thleng rual pal coincidence chu ni in alang chia lawani antibok Manipur state boina chungchang hi Central India te India rampum puya ngai ven lo tak ani chhomek lain Manipur state sarkar te Indian Army te Central sarkar te chuan Manipur state ta boina chu beng dai mekania
nun phung pa ngai takin an nung le tran me kan itin voi tam tak an puang non ta ma se heng an thu chua zong zong ta hi thil dikani lo ti hi alang chiang tual tualin a hriata Times Now chuan Nizan Darnga le Minute Samli Pasari Vela report an pek danin Assam Rifle Jawans tale tribal tain kara tharum thoa inti boina athenga tribal tanen hian silai mangin anin kapton tachiamani tin an report ani Times Now hian hethil thlen dan chungchang an report jui dan chuan an area chunga patrolling nain an kalkuala hetianga an kalmek lai hian tharum thoa inti boina chu achuak ta thuta Assam Rifle Jawan Jingami mi pakhat chu ka hlum ania tichuan tribal ten an ka fu nian soi Assam Rifle Jawan Jingami pakhat chuan nimin mei ni somle pasaria khan nunna achanta ni anti chanchin thar kanron puana hian repeat atam thinti hi comment section lama inron soifau thina hei hi achan lian ber chu media sang te thu chua hi lakhomin kanjiak lokin kan ledling lok ngai lawa an website ta update thar berber ta hi enin mizo tronga let chungin kanron chiar ngal mai thina soinon ang chi kha omlo turin thei top chuan kanin vengna ma se kan thulak na media zongjong ta hian an repeat fau thina wangin kan soinu ron soinon lea repeat hi omlo thei lawa thir tu ten in hriat thiam na kan nge nani Assam Rifle tele tribal te tharum thoa hanin beina hian Assam Rifle lama hian nunna chan baka liam tur henga mozat anomani ti report ani boka heng liam tur te hi Kolkata Command Hospital enkol mekani tin report ani bok ani Assam Rifle tele tribal te inka na athlen na mun nia han soi hi is dolai thabi muna ani tin report ania hetianga ethnic class santi mai tribal group tele majority Meitei community te inkara tharum thoa inti boina hian karli chung awatoa tichon boina achuatan tir phatatanga tunthang hian mun ranga tharum thona atheng deu ranga India history a hian Manipur state ta mipuite tharum thoa anin beina rap thak takle inti chet sakle halna rap thak tak ta hi khoi state tama ala thengai lowani antibok heti lai hian The Times of India chuan voin choma darsom apel nu dewa report an pek danin Manipur state sarkar le Meitei hote hian kot thutluk na hian lungoi mai hantum lawin hriata nimina India Supreme Court ta just pathum thutna Chief Justice of India D.Y. Chandrachud kai khroina hnuaya thu buai anram na hmuna just thuve pani tachu anril ru mintumin Manipur state sarkar chuan mala zui ngala heng Supreme Court ta just pani tahi Justice P.S. Narasimha le Justice J.B. Pardiwala te ania heng just pani tanena hian Manipur state sarkar le Manipur High Court Bar Association ta chuan Senior Advocate Ranjit Kumar Kaltlangin Manipur state ta tharum thona lo chhona bulpui barchu dan lawa Myanmar tanga raltlana ronlut te ania heng illegal immigrant te hian eizonna tana Manipur state ta anron man barchu ruilo hlom tak siam chona tana an man popi baka damdoi manga songbol danglam drug hlom tak tak ta chu sum dona tan anron manga India Supreme Court hian heng mi te hi ati chevek lo ani chuan Scheduled Tribe status Meitei community ten an phutna hian Meitei te hian Manipur state chunga hian dodana lian zok an lan tir ngei arenomani tin an thelut ani mase heng just pani Justice P.S. Narasimha le J.P. Pardiwala te hian engtiangin nge hanlo don som tiro chu The Times of India hian report an la pelo thung hetianga Manipur state ta zofa te nasataka Meitei hoten an puchet mek lai hian The Guardian in report an pek dan chuan India ram chunga Northeastern regiona Manipur state chunga in tam tak hal chiat ania tribal ta chena mun thingtlang khole taung ta chuan beina nasatak atok boka mihring chena in tam tak hal chiat ania an man ruang material tam tak po ti chiat sak ani boka mi somsari aya tamda in nunna anchan toa mi sing thumvel ta chu lo thai loin mun tanga antlan bawani tin an reporta heng tribal te omna area hian Indian Army te paramilitary troops te tirlu ania
internet po suspend hani boka nirei tak chung dor te sikul te office cha chu khar hani to boka tribal mi pui tam tak ten har sat na an to pha an risel na ta na mamo pom lo na an sanitary refugee kema da ania hei hi ani na le soifiana diktaka chuan civil war ani tin han report ani the guardian hian report an pek zeldan chuan manipur state tatanga raltlam te an da khom na mun Manipur state chunga relief kema chuan meichia pakhat chuan naw ringa mase an khwa tang hian note tana mamo thil jongjong chu engma ken man ani lowa tin ama po hian in thang na tur thomno engma akeng lo boka damdoi an mamo turang chi po engma ken anei lo boka ti chuan hekema hian naw rin nuwa hian medical help damdoi lama tan puina engma adong lowa naute hashin na hian athom no ta chu nasatakin abol loa mase thom no dang in thak na anei lo wangin ninga chungjat he thom no hi a hatoni tin han report bok Manipur state ta tharum thoa namle nam chile chin kara inti boina thlengme ka hian aturna sabar tu chu Christian Hill tribes te tlangrama cheng hania Mase heng tornara thak tak tak mai tribal ten han to mek lai hian Hindu mai tai mi pui tam ber ta chuan an ni hi tarketa han la nei chunjom zelani antibok the guardian hian report an pek zeldan chuan lamka le ha chevel jongjong hi buaina aso san na satna munte ania ti chuan he buaina chingfel tur le Manipur state ta tharum thona titop tur hian akongom chun le chinfel dan om chun chu separation hi ania meitei hoten buaina hancho chowanga harsatna thlengme ka hian buaina kaldan han thlir wangwang hian tlangrama cheng namte nawjok hill people ta chu 10 antum niin halang bera mase chu thil chu athlen lo na turin tribal te hian an thei to pin dan mangin han beilet ve boka mase he buaina ti top na tur kongom chun chu tribal te hian Manipur state sarkar lakatranga asrang laka sarkar thar andin hi ania separation is the only answer separation hi achan na om chunani tin han report ani Manipur state sarkar hian Hindu mai tai ho te hi thiam lo chantira andin mungaya andin le ai chuan thei top chua chunjom antum niin halanga report kanron pe katranga alandana tangkha chuan tribal te po hian meitei hoten andu danang hi ti hlotlin tir antum big lo boka Manipur lama tanga kan thu don na ten han soidan chuan lamka le ha chevel mai baka tribal te han chena mun hill area ranga bufai leitur om lo tan meka mase eilein tur omna mun lampang raltlana anpana anchuasan nei chuan meitei hote hian andu thu samang takin an omna mun rang te hi lo luin chu chulet le tur chuan thil har satak ani to dona wangin an khwa chuasan hi arem chang lawani tin an soibok ani ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sei thaite nele phot sela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo jong te khan khongai taka milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lo inen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia